kitabu en babu 10 dambugal sappa bangal no yewten fi ahkamil ghusl fi nyaawoje longal. Arafta fami kayo musidɗan julɗo wonɗo jentade tafsir Abdullah Kala mimma sabaga immorde ko feƴƴi kon ka babu 9 ahkamu tahara fi nyaawoje salligi on. A fami ɗum ɗon min al hadasi immorde e tawre al askari tosokere nden wana waqidi ha e ko firtata muɗum kon fo fa kunta alatike joni bi hajatin hiɗa woni haton jinɗo ila an tarifa faade nde andata nde famata ahkamu taharati nyaawoje ngal ɗo laaɓal kadi minal hadasil akbar immorde tayre jande nden. Janaba tan foti ko janaba kana laati aw haydan mako fi lordo aw nifasan mako ƴiƴam ɓisungo woni ko heɓi sonnajom. Wa hadihi taharatu ngal ɗo laaɓal to samma hingal wi'e bil ghusuli lotagol longal be dammil ghayn sabu ko ghaynu on masa kontural wa huwa ɗum istimalul ma'i ko gollitirgol ndiyan ɗallegoy fi jami'il badani e dendanangal ɓandu ndun ala sifatin maksusatin e dow sifa hertinaɗo yati bayanu ha mo ɓangandu e muɗum arata joni inchallah. Wa dalilu dalilon ala wujubihi ko e dow waɗɗagol mum qala Allahu ta'ala Allah teɗo to ɗon dali wa in kuntum sollati ke junubani ɗo wonde e janaba fatahharu haray laɓɓintine de taw si batto ɗon julde nde. Wa gada zakaru gomɗi ɓe jantike e annal ghusla no longal ngal minal janaba ko immorde e janaba minal janaba foti ko immorde e janaba kana laati ma'mulan bi ɗum ko gollitirte ɗum fil jahiliya. Wa gada zakaru gomɗi ɓe jantike annal ghusla no longal ngal minal janabati immorde e janaba kana laatike ma'mulan bihi ko gollitirte ɗum e muɗum fil jahiliya hay fewndo jahiliya. Wa huwa ɗum min baqaya dini Ibrahim ko jeya ɗum e ko heddino e dina annabi Ibrahima kan alayhi salatu wassalam fihim hakkunde maɓɓe. Bi mana hay fewndo jahili hayɓe gollitiray ko wiyete lotagol janaba ko ngal dewal ɗon woni dina annabi Ibrahima ko heddi kon hakkunde maɓɓe tawata majjali hawkaka mulali e nder dina ko annabi Ibrahima jogino kon ko lotagol longal tu wonno ko heddino fewndo jahili tawi fayda ko hedditi kon fo ɓe hawkiɓe sansiɓe wayli famike ka. Wa mujibatul ghusl ko waɗɗintano lotagol longal sittatu ashiyain ko piiji jeego kala gotel ida hasala si waɗi wahidun minha gotel e ɗiɗo wajaba haray waɗɗike al muslimi e dow julɗon al ihtisalu lotagol longal. Ahaduma aranum majji on khurujul mani ko yaltugol mani on min makhrajihi immorde yaltirde muɗum nde min zakari foti ko immorde gorko awi ɗum sama ko debbo si mani yalti haray longal ngal waɗɗike. Wala yakhulu ko ɗum woni weddotako imma an yakhruja amma so tawi woni mani on yalti fi haali yaqaza ko ɗum woni wala yakhulu sortaki iwi lotagol longal ngal waɗɗagol janaba on wala yakhulu sortaki iwi imma an yakhruja amma mani on yalta fi haali yaqazatin e alhaali ka on tigi fini aw haali nawmin ma e alhaali ka on tigi fini. Fa in kharaja si yalti fi haali yaqaza e nder leer mo on tigi fini istarata haray hino sartina wujudul laddati wodegol dakam meɗen bi khurujihi sabu yaltugol mani yo. Fa in kharaja so tawi woni mani on yalti biduni laddatin ko alda e dakamme lam yujibul ghusl haray ɗum ɗon waɗɗinta lotagol longal kalladi wana on yakhruju mo yaltiri bi sababi maradin kalladi wana on misal yakhruju mo mani on yaltiri e muɗum bi sababi maradin sabu nawnare hara ko nawnu waɗi ha mani yuppi e makko aw adami imsakin ma ɗum ronkugol wawugol jogitagol hooremu wa in kharaja so tawi woni noon mani on yalti fi haali nawmi alhaali ɗoygol wa huwa haray ɗon ma yusamma bil ihtilam haray wa huwa ɗum ɗon ma yusamma ko ɗum ko wiyete bil ihtilam hoyɗitagol wajabal ghusl haray longal ngal hino waɗɗi lotagol mutlaqan hino fottana li faqdi idrakihi sabu wasegol su'ugol makko ngol faamugol makko ngol koni feƴƴude kon. Faqadu la yash'uru gomɗi no wona hara o so'ali bil ladati dakamme tawo heɓile dakamme. Fannaimu ɗani ɗo idha stayqaza so tawi woni o fini wa wajada o tawi atharal maniyu batte mani ka cunci makko wajaba alayhi al ghusl haray waɗɗike mo lotagol longal tamaman
wa in ihtalama so tawi woni o hoyɗitike noon walam yahruju yaltali min e makko maniyun mani walam yajidi lahu o heɓanali batte ko hoyɗiti kon asaran batte o e ɓandu makko nun e conci makko ɗin lam yajibu alayhi al-ghusl haray longal waɗɗakimo ɓe mana ɗaniɗo o so hoyɗi dakamme ɗen o hoyɗi rendigu ngu so tawi o fini o yii maniyu ka conci makko haray no waɗɗimo lootagol longal so tawi woni o yi almaniyu haray lootagol longal ngal waɗɗakimo ko wana noon kadi no cheikh uji on holliri en ni ɗo Salih ibn Fawzani wonande finuɗo o so tawi woni mani yalti e makko tawi ko sabu dakamme haray o lotto longal wo si tawi noon mani yalti e makko tawana dakamme ko sabu nawnare ma goɗɗum ngo woray oɗo lottako longal kono noon ndey faamen karamokoɓe goo no wi buy no wi so tawi woni mani on yalti e makko e leer mo o fini foti ko dakamme yaltini fotina dakamme wo deke tum mani yu yalti e goɗɗo haray wajaba alayhi ghusl haray longal ngal waɗɗike mo no wodi karamokoɓe wiɓe ɗum haray ɗum ɗon faamen ɗum athani ɗimmun ɗum min mujibatil ghusl no jeeya e ko waɗɗinta longal ilaju dakar fil farj bimana ukkagol wirnagol sawru ndun e nder farji o walaw lam yahsul inzal hay so tawi woni on tigi hewtali fi jippingol mani tawi tun awra on lanni wirnade ka nder farju haray hande kadi waɗɗike mo hay si on tigi yaltinal mani lil hadis wonande hadise alladi o rawa muslim o imam muslim filli wa gayrihi o ina kanko ani nabi ko ƴetta naba jalon sallah sallam ɓe maki ida jalasa so tawi de woni gorko on jooɗike gorko on fawike bayna shu'abiha al arba hakkunde cate sonnajo on nayyi ɗen cate nayyi ɗen andi ko andaɗe on nodday ka numéro téléphone ji mi wawa on ɓanginande fi majje moƴƴa 68 60 53 09 même numéro e réseau ji ɗin fof muɗum si wona areba summa massal khattanul khattan o refti sunninande nden memi sunninande haray fakadi wajaba al ghusl haray longal ngal waɗɗike fo yajibu ina waɗɗo al ghusl longal ngal alal muwati wal muwatu'a bimana yottiɗo on wo yottaɗo on wo ɓe ɗiɗo kala bil ilaji bimana sabu ƴewtagol ngol sabu ko awra on wirni nder to haray ɓen ɗon ɗiɗo kala waɗɗike ɓe walaw lam yahsil inzal hay so tawi woni o hewtali fi jippingol mani hay so tawi yottaɗon yaltinal mani ma yottiɗon yaltinal mani kono ɓe fof muɗum haray longal ngal waɗɗike ɓe li hadal hadis sabu oɗo hadis wal ijma'u e fottanegol kadi ahlul ilmi jomiraɓe gande ɓen ala dalika e dow ɗum asalis to taɓunɗo min mujibatil ghusl no jeeya ko waɗɗinta longal ta'ifatun inda ta'ifatun nokku e fedde buy minal ulama immorde jomiraɓe gande ɓen hollinaɓe fo woni d'accord kumpi hun tataɓu wona kum wolede ɗo waɗɗinay longal kono e jungo dental molanangal e jomiraɓe gande ɓen hiɓe faami no jeeya ko waɗɗinta longal islamul kafiri silmugol kefero so tawi woni kefero silmi naati ka dina ray oɗo kadi lootagol longal waɗɗike mo fa ida aslama si silmi alkafiru kefere wajaba alayhi ray waɗɗike mo alghuslu longal lianna nabiya sallah sallam amara ɓe yamiri ba'da alladina yoga e ɓen aslamu silmu ɓe an yahtasilu nde ɓe yata ɓe looto e ɗen andi no jeeya e muɗum e honno innete sumama wayara yi'i noon sabu ɗum ɗon faami sabu ko nelaɗo yamiri kon yoga e silmuɓe ɓe yawɓe lootoyo yi'i ɗon faami ɗon katirun ko ɗuɗi min ahlil ilmi immorde jomiraɓe gande ɓe anna ihtisal al kafir wonde lootagol kefere on ida aslama so silmi mustahabbun ko yiɗa ɗum walaysa bi wajibin wona waɗɗi ɗum woli annahu sabu no nelaɗo lam sabu no ɗum lam yunqal e gaaka lam yunaqqal e gaaka anin nabi ko ƴetta e annabajo alon sallah sallam annahu no kamɓe kana ɓe laati ke ya'muru bihi ɓe yamirayno ɗum kulla man aslama kala silmuɗo wona silmuɗo kala ɓe yamirta e looto ko woɓɓe goo tum ɓe yamirta joni noon ko tawi ɗon si tawino no waɗɗi ɓeɗo o jomiraɓe gandugo inni so tawino no waɗɗi nelaɗo yamirta ɓeeɗa acca ɓeeɗa kala silmuɗo ɓe yamirayno mo fa yahmilul amra sakko rondo fiyake ɗen yamirore nden bihi e muɗum alal istihbab e kamɓe faamuɓe ɗum ɓen fa yahmilul amra ɓe rondi fiyake ɗen bihi e muɗum alal istihbab e dow yiɗede kamɓe ɓe jaɓali wonde koko waɗɗi cam'an ka hawtidirgo e baynal adillati hakkunde dalilaji ɗin wallahu alam ko Allah to ɗum ɓuuri andude woɓɓe goo inni ma dama yogaɓe yamirama haray holli ko hunde waɗɗide kono enele hiɗen tawta tawɓe ɓen hino inni
si kefeero on silmi lootagol makko longal aray ko hunde yiɗande wona waɗɗinde hiɗen tawti wonde so tawino ko waɗɗinde ɓe yamirayno nun kala silmuɗo yo looto longal. Arrabi una yaɓun ɗum min mujibatil ghusl no jeeya e ko waɗɗinta kon bi ma'ana lootagol longal al maut mayde fa yajibu ino waɗɗi taksilul mayti lootugol mayɗo si woni julɗo walike maayi haray lootegol makko longal waɗɗike mo ɓayɗo joni ko looteteɗo na o loototoɗo o gayra shahid tana yanɗo shahid won harano wona yanɗo shahid e nder jihad fil ma'arakati ka nder guere o andi yanɓe shahidi bo ino woodi kono ko yanɗo shahidi ka nder terrain jihad fa innahu oɗo la yuksal o lootatake few wa tafasilu dhalika hino fensita ɗum fensitande ɗum ɗon nden tati hino aroye fi ahkamil janaiz ka dambugal yewtay ngal en fi ñawore fure inchallah haray en andi tun si goɗɗo yani ka nder terrain ka julɓe ɓen e ka heferaɓe woni piirude ɗon ka jihadi o lottake longal kono fensitugol maƴƴe kon ɗum hatta o loote e ko honno noon o juulirte o surre kanko ɓay o lootaka haray dambugal yewtayngol en fi ñawore fureji ngal ɗon expliquano ye inchallah yo Allah tawnu en e janngugol ha ɗon e jentagol ha ɗon amin. Alhamisu jawaɓun ɗum wa sadisu e jeegaɓun ɗum ko waɗɗinta lootagol longal min mujibatil ghusl no jeeya ko waɗɗinta longal alhaydu wan nifas fiilordu e ƴiƴam ɓesugo sonnajo si fiilike ma o jibini ɗan ƴiƴam ɓesugo ɗon si ƴiƴam ɗan taƴi aray waɗɗike mo li kawli sabu mako nelaɗo sallah sallama fa ida aqbalati si fewtiti alegoy si ari haydatu ka fiilordu maɗo fadayi salata accoto julde nde wa ida adbarat sindu hucciti alegoy si tawini ƴiƴam ɗan acciti fa aksili looto anki faksili looto an kitta e maɗa addama ƴiƴam ɗan summa solli refti juula wa qawlu taala e daalal Allah fa ida tatahharna kamɓe sonnaɓen si ɓe laaɓi hara e lala yani alhaydu ko fiilordu ndu yatatahharna ko ɓe laaɓirta bil ihtisal ko sabu lootagol bada intiha il haydi ɓaawo gasugol fiilordu ndu jon noon en andi no fottana lootagol longal ko waɗɗi ɗum ka qur'an o ka sunna o en andi ko ɗiɗo piiji jeego waɗata goɗɗo ha lootagol longal ngal waɗɗomo jon noon honno longal ngal lootorte wa sifatul ghuslil kamil sifa lootagol longal timmungal ƴettangal ngal e jungo nelaaɗo e hino ɗo an yanwi bi qalbi gogo ko adi kon ko nde o anniyoto ka ɓernde makko mo lootade longal ɗiɗi summa yusammi refti wiya bismillah o yahsilu yadaye loota juuɗe makko ɗen salasan o yahsilu o loota farja o farju makko yeeso e ɓaawo tumma yatawaddaw refti o salligo wudu an kamilan salligi timmuɗo harana ko ɓeyni en kon ka madhabu imam malik salligagol tere ɗen laawol maska hoore nden acca ɗon koyɗen ɗum ɗon kadi no selli kono wona ɗum ɗo woni ko explica ɗo tumma yuhassil ma refti o yuppa ndiyan ɗan o juura ndiyan ɗan ala rasi kawre makko salasa marratin yurawwi usula sha'rihi ha o ɓuɓɓina o ɗon ɗittina o loppina daƴƴe sukunu makko ndu moƴƴa tumma yaummu refti o huɓintina badanahu ɓandu makko no fof pel gasuli sabu lootugol ndu wa yadluku o yirga badanahu ɓandu makko ndu o yilgira ɓe yada juuɗe makko ɗen liyasilal ma ilay fiyo ndiyan ɗan hewte e ɓandu ndu moƴƴa wal maratul halidu sonnajo fiiliɗo o inne fas ni fasay ma ɗum yiiɗo ƴiƴam ɓesugo tan ƴedu o firta e ra'sa hoore makko nden bimana simo mori o firta e morɗi ɗin lil husuli sabu lootagol ngol minal haydi wan nifas ka fiilaye e ka ƴiƴam ɓesugo wa ammal janaba amma ka janaba fala tan ƴeduhu o firtata morɗi makko ɗin hina tahtasilu laha sanga o lootanto janaba par ce que ɗum ɗon ko hunde waɗayde ñande o ñande hara ñande o wonayi sancowo hoore makko nden amma fiilaye eɗen andi ko lewru sonnaji on ko woni saltejo o ko woni aadem mo fina o lewru kala imo duwa waɗude furwa o waɗa sabunde o loota hoore makko ne hande laaɓa sukunu makko ndu wonta ɗatundu ndu wonta juutundu ndu wonta jalbundu no wona saabu yomodi makko yiɗumo ibnu adama fof ko yo labintino surtout sonnajo ɓay kanko emo andi ko ɗum ɗon woni ko timmintagari makko kin en faami ka lima shaqqati takrar sabu sattede ko woni kon
e filli nago bi mana ɓenni en amma ka janaba o firtata morɗi makko ɗin sabu ko woni kon tampere ko woni kon e filli nagolngol sono kala sanca moro walakin ko woni yajibu no waɗi alaya e hoore makko an to rawi nde o ɗuɗɗon ɗintinta dey aaligoy nde o loppinta usula shari ha daƴƴe leeɓi hoore makko nde moƴƴa bilma e sabu ndiyan ɗam wayibu no waɗi alal muhtasile dow lototoɗo longal on rajulan kana yumratan foti ko gorko foti ko debbo an yatafaqqada nde o ƴewtoto moƴƴa usula shari daƴƴe leeɓi hoore makko ɗin so tawi woni ɓuuɓi wama gabu no badani e ko wirni kon e ɓandu makko ndu wano ka wuddu wano ka luggu koye gite wano ka nder noppi e ko nante so tawi ɗum wama tata halgahu e konko wontiri ka ley dande makko wa ibu tawi e ka leyno ke makko wo surratihi e ka wuddu makko wo tayiru kubatayhi ko ɗum woni e buddoy koye ka koppi makko wayen kana so tawi woni o laatike laabisan sa'atan aw khatiman ko ɓurni ko watti ɗo montor ma hurundare ma ɗum wano mullo ma hotanuru fa innahu haray no kanko yaharrakahuma ko yo waylutu ɗi moƴƴa o dimba ɗi o yergennoɗi moƴƴa o yiltidira ɗi liyasilal ma fiyo ndiyan ɗan yotto ila ma tahtahuma faade kon e le majji wa hakada ko wano ni kadi yajibu hino waɗɗori en yahtamma nde on tigi himmirta moƴƴa bisbahil gusuli saabu timmingol longal ngal koni timmingol longal ngal wona duƴugol ndiyam mboy fanda be hayto la yabqa ko nokko ka tawata heddota ko min badani e ɓandu makko no shay'un hay e hunde la yasilu ilayhi lma ka tawata ndiyam hewtali mo seede o hino ɗo wa qala sallallahu alayhi wa sallam ne laaɗo allah maaki tata kulla sharatin hino e kala ley leɓol janabatun janaba faksilu shara loote leeɓi ɗin ha laaɓa wa anqul bashara yirgon ɓandu ndun rawahu abu dauda wa tirmidhi naam wala yanbaghi lahu halanamo an yusrifa nde o ɗuɗɗinta nde o feƴƴintinta fi sabbil ma e yuppugol ndiyan ɗam fal mashruu ko sar'ina kon takalilul ma e ko fanɗingol ndiyan ɗam maɗa isbaghi wondude timmingol lotugol ngol wono yewtinoɗen noon ka salligi fagad kana gomɗi laati kene laaɗo salah sallam yatawaddaw hiɓe salligorayno bil muddi muɗure nden gooto ɗum woni juuɗe ɗiɗi tew ndiyam o yahtasilu hiɓe lotorayno bisa sa'ire nden gooto ɗum woni e juuɗe ɗiɗi tew ndiyam laabi nayyi fa yanbaghi no hani le aligetiɗa ɓe ñentingol ne laaɗo fi taklilil ma e fanɗingol ndiyam ɗan wa adamil israfi e wasagol feƴƴintingol kama yajibu wono waɗɗori almuhtasili lototoɗo longal on an yastatira nde o wirnoto aramo e nder hurgo ma e nder fitare ma himo woɗɗitiɗo ta yimɓe ɓe yiyatamo fala jusu dagota kono yahtasila nde o lototo oɗo yaran ko hollo bayna nasi hakkude yimɓe ɓen ɗum ɗon sella hana hawra li hadis wonande hadis kane laaɗo maki inna allah no allah hayyun ko hersowo ma ɗum hayyiyun ko hersowo satirun wirnitotoɗo yuhibbul haya mo yiɗi hersowo wasatara e wirnitotoɗo fa ida ihtasalaatukum so goɗɗo e moɗon loototo falyastatir haray yo wirnito e jama on rawa abu dawud an-nasai wal ghusulu loota gongol minal hadasil akbari immorde tayre jande nden amanatu ɗum ko hoolare min jumlatil amanati immorde moɓodire e dente e jumla hoolaji hedditiɗi allati ɗen baynal abdi wonɗe hakkude jiyaɗon wa bayna rabbihi e joomi makko yajibu alayno waɗɗe makko ani hafisa alay nde o renoto e oɗo lootagol longal oɗo janaba waniya tamma e nde on tigi himmirta famugol bi hakamihi ko ɗum woni ñawoji muɗum ɗen li addihi fiyo totto longal ngal alal wajhil mashru e dow bange shar'inaɗo o wama ashkala alay kala ko jilɓanimo min ahkamihi immorde ñawoje longal ɗen wa mujibatihi e ko waɗɗinta longal ngal sala anhu yo lando jomiraɓe gande ɓen fimum wata o hersu wata o deƴƴu wata o aamu wala yamna'ul haya wata hersa haɗumo min dal kay morde e landagol ɗum fa inna laano allah la yasayi kanko hersata min alhaqqi wowlugol gonga an kadi naya hirsu wolugol gonga e landagol gonga fala haya o hersa alladi kan yamuna o haɗay ka sahibahu jummu mina su'ali landagol an umuri dini fi fiyake dina makko ɗen o faama haya an madmumin kan ɗon ko kan hersa ɗon ko hersa kondanaka noon ko hersa felaka noon ko hersa ŋiñaka ko hersa
inyina kaligo wa huwa dun tode na wuri jubunun ko kulor redu min ash-shaytan imurde shaytane liyasbita be fiyo tabintinir sabu dun do al-insana neddo an istikmali dinihi fi ko du woni ɗuytagol dina makko kam wa ma'rifati andugol ma yalzimu konko waddi e makko min akami morde nyaawoje di e dina kam wa ma taharatun wa amara taharata azimun wa amru tahara fiyake la bangal labbintina gongol azimun dun ko hunde mawnunde wa tafritu wilsindagol fi sha'niha fi fiyake labbintina gongol khatirun ko hunde dansereninde hulbininde liannaha sabuna la bangal tatarattaba hino waddondira alaiha hino jokkondira hino fawondira alaiha e hore maggal sihhatu salati sellugol julde allati nden julde nde andanda horema hiya umudul islam ko kayre woni tugale islam de nasallallahu lana tuzur mido torano en Allah min abdullah kala wali jami'il muslimina dendanangal julbe jurriya an e wonbe jentade o tafsir mido fittorano en Allah albasira bimana hebugol tasakuye fi dinihi e der dina on tigi kan wal ikhlasullah e labbinangol Allah dina kan fil qawli ka kongodi wal amali e ka golle wallahu ala wa alam dambugal sappa bangal babudis ngal don kadi ko do lanni kala ko famini e mun alhamdulillah shukru lillah kala ko faminake e mudun nodde lanka numéro téléphone komi wawi on beydude banginande komi beyde on banginande sabu ka tafsir do en wawata peren nade fen sutude fu so wona dum tan on juutay haray ko khulasaji din addeten faalaado yanyade buri don